Aklunak ang nagbalinak mat iti nga irresponsable nga inakan asawa. Nabaybayak ti pamilyak iti panawen nga naadikak iti sugal ken arak. Tallo ti nagbalin nga anak mi iti asawa. Ngemdak sanggasat gapu tanasapa apimusay ti inaunang anak mi gapu iti sakit. Rugyak man nga ro ti agsalaysay makalawas kalpasan ti tabon ti anak mi ken ni Harold. Harold! Harold! Lukatam tiri daw. Lukatam tiri daw, kunak! Unday matabayag mo namang ilukat itiri daw. Tayak pa'y lang tuk-tuk-tok. Nagapgapam kami ni Aya, Juliet. Apangayta ka lang nga sumangpat. Naka na ya. Awan oras ko amang sungbat ka na kita sa saludsudam. Aglisi ka man itidalan ko. Juliet. Nagtungit kami kadagiti kukumarik. Kalpasan naginom kami laang matbasit. Anya pa iti damagam. Ada ka di reklamom, ha? Saan na sayati kastang raramitan pa kan? Kanain naman tanti panagsugal kan panaginom mo. Hapay, ada ka di madting aramidak? Saan ka di mabalin nga agragsak? Say-sayangam laang ti kwarta, iti panagsugsugal mo. Ito'y ti kwarta. Sumardeng ka sumana, Neguri ka man. Nangarami ti dito akarta. Siyempre! Nangabakak iti sugal. Apay kapoy. Ada kwarta mon. Iso nga sumardeng kan. Sardengan ako na damdamagan. Kaya't kuntiagin na. Nay tatang. Nakayumat gayam ti adda dito'y balay. Anya ti dakas nga angin anang iturong kada kayo dito'y. Agtanda ka man, Juliet. Ay, awan babain mo. Babae ka pa yung mutgarod. Kastaki din ti aramid mo. Imbes sa sikat ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Isaan mo tati asawam kidin. Ay, kayat mo sama ti mapapanaw. Ha? Balay mi da ito'y tatang. Sakit din ti papanawan niyo. Da kayo ati rumba nga pumanaw. Nagbastos ka matan amanugan. Laglagi pa nyo nagpamilyan ti anak nyo, tatang. Iso nga awan nga ruden bibiyang nyo kada kami. Ay, agtanda ka man, Juliet. Ang mga maliswan ka na. Gusto na itong tatang. Ala, umunag ka ni ti silid ta, Juliet. Yung ka maturugan, tapno mausawan ka. Nasaysayat, may. Ito nagringak. Tsakon kaya ta makita ti rupam dito, ya. Ay na, makapahay blood ay ta asawam Harold. Ay, pagbagaam ti asawam, mga nudyak makapagtapray na, makabil ka. Ay, Harold, anak. Nanang, makalawas lang iti napalapas manipot na itapon da iti Rojan. Saan ko pa'y analiwliwag ti salam? Nga matoy, inikanak man natin Diyos ti baro panumok. Ay, amok ka ba alam dahi ta, anak? Di ka agdanag. Masigurado ka makabiro kamatlaan nga dagos iti baro at trabahom. Ay, no apay mo't ngamin nga itaag pa'y lang naawan ti trabaho. No kaano ka sa pulak ti kwanta nanang. Ay, hindi ka agdanag kunakmat. Sana bali, tatulungan da ka iti amam. Nakababay ng kada kayo kini tatang. Nanang, anong ti utang ko kada kayo? Diyan kaya tagbalin na pabigat kada kayo, nanang. Ay na, di mon panunutan day ta, anak. Amumat nga agmay-may sa kalaang nga anak may ni tatang mo. Sinungay kumatimang tulong ken ka no saan ada kami matlaang iti amam. Nanang. Ngamnay, kita ama, nakaslamatan ito rayan na kati asawam. Di ka kumaagbalin a bulsa, kanak. Amang ano day ta nalabas, panagayat mo di ta asawam, ti mangisagmaktukan ka. Awan san ti pagbalbaliwan di asawam.
Oh, taya. Taya kayo. Ah? Oh, Harold, anya di aramidam dito eh. At daak dito, itap nga yawit kan. Anya? Ay, saan? Saan kami pa yan alpas? Oh my God, agawit kan! Harold, ibatanak di nakguyudan na kasta. Ay, sanak pa agawit ko nakmat. Tas makita mat saan kami pa yan alpas. Tsak pa'y nangabak. Kaya't mo manukin saan. Basta agawitan, nauwatam. Ay, nyamatan. Di nakguyudan ko nakmat. Ibatanak. Hoy, di mo nga min pilitan o di na kaya ti sumunod keng ka. Mabalin ka di, ha? Di kay pakibiyangan ka na kami. Problema mi dito yung agasawa. Ken Maysa, di yung man isungsung ti asawa nga agsugal ka na ginom. Oh my God, Juliet! Agawitan! Di mo oray na makapungputak. Oh my God! Oh my God! Makapasurun ka na talaga, Harold. Oray sak, Juliet. Masursurunak matalging ka. Apay ayati mo sardangan ti panagsugsugal mo. Agrigrigat tayo lang arutan. Maisapar mo pa ilang ti mapan agsugal. Day tangarod kat. Iso nga mapanak agsugsugal. Tawan mo't maited mo a kwarta kanyak. No kayat mo ti kakwarta. Di agbiro ka ti trabahom. Sana kasta mapan ka hindi maksugsugal. Wow! No agsaw ka kasla damat trabaho ma. Oy, nalipatam samatan. Mano abolan nga wan trabaho man niya. Umas-asa ka matlaan kadagiti dadakkel mo. Di mo ibaw inti saritaan ta, Julian. Apay anya launay aya. Di adda di ta sugalan. Nga di mo mapanawan, ha? Amom ka di. Nga gapoy ti panagsugsugal mo. Mabaybay amon ti obligasyon mo kas asawa kan ina kadagiti anak ta. Kita man ti napasama kini Rojan. Natay ti anak ta gapo ti panagbaybayan mo. Di mo ipabasol kanyak ti panakatay ni Rojan. Tano adda ko maintad mo a kwarta, nayapan ko kumaadagos sa ospital. Mangmang tudak mo't idiking katikwarta. Ngamanya ti naramid mo. Mapan mo lang ipapaabak iti sugal, isunga awan pulos ornong tayo. Ay, makauma pa nagbiag. Agsaksakit ti anak ta. Ngumjak pa'y pulos nakita ngay nasikaso. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Talagang nga sikati gapuanan, amin akamalasan iti pamilya tayo, Juliet! Ada ka ti panikot pare. Awan pare, chill ha. Ay, sus. Di ka nagdibak pare. Ni ka ni Juliet, ha? Kanayon nga iso ti parikot ko pare. Ay, nagkapoy ka na ya. No kastamad lang pare. Sinaa mo ti asawam. Oh, tapnoy ti kasta. Agbakasyon mo ti panunot mo. Gapoy ti sakit nga ipapay ti asawam king ka pare. Pare. Ano, ayun gayam. Di mo nagbibiro ka ti trabaho. Wan nga rod pare. Nakadyan mo. Agbibiro kami ti fitness gym instructor ti gym. Pag papayak. Panakita ka physically ka mo. Physical fit gayam. Mag-looks mo na nagtaraki ka pa niya. So nga mo kakabailam. Sigurado nga qualified ka iti criteria ken standard ti Jimmy. O niya pare, interesado ka kadi, ha? Ay, agduan abolan manipod nagtrabaho ni Harold iti dayja Jim. Manipod matidin. Sanan matatao dito'y balay. Kan dis oras ang tirabi nga awid. Makadlawak sana. Andan samot dan sa baling aramin ti asawak. Nasa papay mat. Ni nga ta Harold daytan. Nakmanluktan ti ridaw. Hay, pasensya ka na pirin. No'y maya kiti ka tuwing oras. Si kamat gayam, friend. Umunag ka. Ay, una mo naga ka, sika. Abay. Ada ka di parikot. Kuha pirin. Ni nga minanado sana, ha? Nadamag ko nga agpapa-advise ka no, iti kaanakan na nga attorney. No, anya ka no, tirumba nga ikasuking ka. Ay, nako.
Kapit saan mo pa nagbayad iti utang mo king kuana, delikado mari. Ha? Ay kataada kan kuana, no idarom nak. Jak mat itarayan ti utang ko kan kuana. Medyo gipitak pa'y lang amin ita. Awan pa'y diskitar. Iso jak pa'y makabayad ita. Saan ka kadya mabutang? Ay na friend, awan darom mga pagbot ngak. Kas nakon. Jak mat itarayan dagiti utang ko. Agbayad ak to ha, into na dakwartak. Dayta kadilaang ti mayam ditoy. Ha, wait, friend, ha? Adabay may sabrihin. Agtrab-trabaho ti kaanak ka kiti Jim, pangpanggitan mo ti asawam. Iso makikita na ti asawa mi Jai. Kat ati bagaking ka pa yan. Anyamat dayta nga imbaganakan ka. Ay, friend, ha? Di ka makmaklaat. Wen. Ngam ti babae nga aking kuka ti Jim, kat, ay sos, karelasyon ka no ti asawa. Anya? Harold, ikarik, agbalbaliw akon. Sana kun nga agsugal kan uminom iti arak. Promise. Di na kumamat panawan, Harold. Pangaasim. Ay ayatan kalakay. Pagkawanan na kumahan. Pasensya kan, Juliet. Ngam di ka na ayatan. Kapo ka ditadan sa baling ay ayatam. Ni Venus. Tibos mo nga kinkuko iti Jem. Kasta ka di. Wan, Juliet. Aging indayat kamin kini Venus. Kitagdin na kamin. Lumipapanmat ka dagiti anak ta. Dananang kantatang ti mga iwan kadawada. Saan mo idaa mabaling nga alangan? Aging kaasaan kang agbalbaliw. Kan di mo mabayaran dagiti nakautangam. Di mo amono kasano kasakit kanya kamangagan. Ngadan sa baling ay ayatam, Harold. Si kamot lang ti makagapo. No ape nga namin pinsanan na po ko ti panagayat ko ka. Si Kati nang iduron kanya, tapno madayo ti riknaking ka. Kit makapiro ka kiti sa bali. Harold. Pasensya ka. Ngapot ka konti relasyon ta, kas agasawa. Kasanuwag paitan. Napukaw ko matanti pamilya. Basol ko ti amin. No di mga kumaydi ka ni Harold. Saan ko manapasamag ti kastoy ti pamilya amin no kalmi. Binaybayak ti asawa kan dagiti anak ko. Inununak ti panagsugsugal ko. Iso nga'y madayo ti riknada kanya. Wen, friend. Talaga basol mo ti amin. Saan pa'y matkitya na lado ti amin? Agbalbaliw kan. Mga barwanan ka, friend. Wan, agbalbaliw akon. Isardeng kun dagiti bisyok. Ti parikot ko ita. Kitno kasano ang mabayadak dagiti utang ko. Ay na, friend. Mati kamakabiro ka, iti pamuspusan, tapno mabayadam dagiti utang mo. Kabalam tayo si kapay, madadalti beauty, sangit ka sangit. Sapay ko ma, friend. Tadi sinito kan nga balbaliw. Di mo kumaurayan ang madadal tibiyag mo, gapo ka dagiti bisyom. Wan, disidido ak ngagbalbaliw. Kaputa kayat ko nga agsublimat lang iti puder ko dagiti anak ko. Tulungan ako mapren. Pangasim. Ay, friend, awan pali ko titi dayta. Di ka madanagan, friend. Adak lang ditoy, si sasagana agamang tulong king ka. Isustunan na, friend. Madadal dayta beauty. Ay, nako, congrats! Successful the online business mo, friend. Ay, nako. Saan nga agbalin a successful da ito no? Saan aga po iti tulong mo, friend? Ay, nako. Agyaman ako na ikan ka, friend, ha? Amhom, iti lasod ti 8 a bulan asimrekak iti reselling kan online business. Adamat tan basit nga ornong ko. Kat ininot ko mata na mabaybayadan dagiti utang ko. Awan ang yaman na, friend. Dahil takat ka pumatlaang iti panaga sa lukag mo.
Ay, nako, na nagsakak para kayong gapren, nang runa kat awanan bisyo, may naka, namin pinsan ka na nagbali. Ay, wan, friend. Saan akon nga agsugal kan agbartag. Ay, true, friend. May sak itan a business woman. Ay, congrats. Para kayong ka. Ay, wun gayam. Nakasaritam ka din, ti katugangam? Wan, kati ko na dananang kantatang. Mabalin ko kanon nga alaan dagiti anak ko. Okay kami matan ka dagiti katugangag. Wow! Nagsaya atan. O kasta, friend. Good for you, friend. Ay, kat ni Harold ngay. Bay amon day dya tao. Naragsakan iti na ni Venus, friend. Ti importante, saan nga kurang iti sustento na kadagiti dua nga anak mi. Kan, okay akon. Gaputa madan na akmat laangan dagiti anak ko. Tatang, nanang. Ay, imay kamay, gapo ka na kiti umbeng. Ay, isubliman idaking ka. Mama? Mama. Nakita ba iti panagbalbaliw mo? Di pa nagsalukag mo. Iso nga isublimi nga ruda dagiti ubingken ka. Gaputa mo may asikama ti mas addaan karbengan. Ay na, agyam na kada kayo na nang tatang. Ikarik, saan ko abaybayan dagiti apo ko yo? Agbalina kun anasayat nga ina kadakwada. Ket mabalin yung latta ida nga umay sarungkaran iti oray anya nga oras akayat yo. Nasapaak anabalo. Saan kami anaadaan iti anak iti day di asawak, isong agmay may sa aklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngam kiti, linawas nga umay ti kapsat ko kadwana ti katulong ta, tapno umay aglinis kan aglaba kadagiti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaang. At mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkel mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawan apan nakabalok, jak metten nagayat pay. Ngamin, panagriknak ket awanen dadduma ditoy pusok, no di daydi Yolanda laeng nga asawa. Aging gaan amok ni Silvia, maysa kadagiti trabahador iti resort nga iman manihar ni manang ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oh, Sylvia, di mo't na-dismiss kayon? Ha? Da kayo matgayam, Sir Francis. Apay nga, si kapay lagti mangkup-kupin, kadagita apit shit, ken ules. Kuha, sir. Ipaparash ngamin ni Mamila. At sasarunong ngamin dagiti guest. Iso ang masapol amal Pasko at Agos dagito eh. Uy, nagam nalpason ti shift mo. Ala, ibati mo day tatasublaten ton ti sumarunong ag duty. Ay nasaan sir? Siyak mat ti madaksan no kasta. Amangan no maikatakpay iti trabaho. Awan ti rumba nga pagdanagam, Sylvia. Siya ti makamo kanimanang nila. Amo ka nagagad ka. Agam, di mo matapos ti pagim. Ala, agawit kan. Sige nga rod, sir. Da kayon ti makaamo. Mabit lang ha. Amangan no kayat mo ti makikitan kanya tay dagas ka ni Jibalayo. Ay, saanan, sir? Nakababayin mat kada kayo. Awan rumba nga pagpainam. Amom, nasing putak. Kadagiti nagagatatat tao akaskan ka. Sylvia! Sir Francis? Umay kan. Aglugan kan, tay tulot kay Jibalayo. Ay, sir. Alakit din, lumugan kan. Sige, sir.
isurom ti direksyon nga agturong iji balayo, ha? Uwan, sir. Ay, wen. Atan asawa. Uwan, sir. Ngam saan kami pa nagkalaysa. At damay sa nga anak mi. Manumot tinatawan nga agdintin na kayo. Awan pa'y atawan ti panagdan nami, sir. Okay. Owen gayam. Nadamag ko, akasangay mo gayam iti kalman. Belated happy birthday, Sylvia. Thank you, sir. Awaton na ito eh. Anyang ito, sir. Regalo kiti kasangay mo. Lukatan. Okay, sir. Baro ang modelo ti cellphone da ita. Nagustuhan ka di mo't lang. Launay, sir. Ang nakababain mat kada kayo. Kurang pa da ita para iti kinagagat mo iti trabaho medya resort. Agyaman ak unay, Sir Francis. Amom, nung makita ka naragsak ka magtan, Sylvia. Kumusta mo ti trabaho, Oscar? Ado ka di mat laang tina-customer mo? Siyempre Makuna kaswerte kita. Ngamin, dakkel tinaalak atip manipod ka dagiti bakla. Ken matro na customer mi. Nasayaat mat nga ron no kasta. Wala. Nga magunay ka. Nangalami ti ka barbaro cellphone mo? Intad di bus ko. Regalo na kanukanyak iti kasangay ko. Galante nga ron ti boss mo, ano kasta? Nasingpat ngamin ni Sir Francis. Intulod naktupay nga ron dito balay. Ang mga gusto ka. Saan nga ramidan ti may sa lalaki ti kasta? Nawan pa naggusto na iti may sa babae. Saan mat siguro? Ang napintas nga oportunidad da ita bilang. Ti anya? Ti gusto kanyak ti boss ko? Wen? Kwartahan ti boss mo. Aramidam ti sigod at trabaho. Oscar, nagbalbaliw akon. Diakon kayat asublian ti kina GRO. Sayang ti kwarta. Dakila tulong da ita kadata. Makaurnong ta, ken mabalintan tupay nga aramaten nga agnegosyo no bilang. Diyak kayat agundawayan ti kinasingpet ti bus ko kanyak, Oscar. Anya ka matan, Sylvia? Ita panawen, utek ti usarem. Agbalin ka praktikal. Anya ti mo, ang mga noy ka nakapay ti pos mo iti nasaysaya at trabaho. Madmadlaw ko ti kinasingpat mo kin ni Sylvia, Francis. Jakman na mo. Sa bali nga mentiriknak no kas dya kadwak ni Sylvia, manang nila. Kasla sana kompleto ti aldaw ko no jak makita. Kumpirmado nga rute natin ko. Ang gusto ka kin ni Sylvia. Agam di matatan asawa na. Wada, agam sanda pa'y kanwa nagkalaysa. Apay, adda ka di panggap mo ang mga iti asawa na. Ay, saan mo't nga iti kasta manang. Agam posible akayat naktumat. Saan ka di manang? Agam, iso na lang talakaya ko. Saan ka matalapdahan iti pagragsaka mating ko? Agam ne, kita panunutumpay iti maminribo sa kanto desisyon. No di naktuman kayat ni Sylvia, ituloy hulat at tinarugyak a kinasaya at kukenkwana. Nakadanon tahan, Sylvia. Agyaman nakmanan iti panang itulod mo kanyak, Sir Francis. Sige, tabumaba akon. Mabit lang, Sylvia. Apay ka di, sir. Anya nga matimarik na no kastoy nga kuyog ta. At kahit ko asawan, no agkadwa ta, kasita. Okay lang, mat, sir. Siyempre, naragsakak. Ngamin, nakasingsingpot kayo kanya. Amom, Sylvia. Espesyal ka kanya. Anya ti kaya dyan sa one, sir? Panagrik na kami kat gusto akan ka. Sir Francis. Kinapudno na agayat akon kan ka.
Pasensyakan, Silvia. Bagbagak latipod no amarikrik na. Awan tirong ba nga idawatan nyo iti pasensya, sir. Awan matdakis na no ibagayo tipod no amarikrik na yo. Saat ka kadingag pong tutiting bagak. Di ka kadi maturman kanyak. Ni, apay ko maamadurman na kada kayo ngay, sir. Nakatataer kayong tupay. Nasingpet kan nagagat kayo. Kuma, da kayo laangan tinagbalin nga asawa. Ay, isigi, sir. Rumarakon. Agyaman akmanan iti panang itulog yung kanya. Silvia, masakit ni Kyler. Anya, kat, ada ka di kwartam. Itaray ta na iti ospital ti anak ta. Awan nga rod kwartak. Anya, kat, kasano nga rodan ti anak ta. Awan ka di kwartam dita. Awanin imbayad kun kadag iti utang ta. Nagbayad ak iti silaw kan danum. Iso nga awanin na bati. Anya nga iti aramidan ta. Umutang ka iti boss mo. Di mat ko naman nasingkot kan ka. Sigurado apa utangan na kadayjay. Nakababain. Sige, padasat ti umutang kan ko na. Puskula kun ti rupak. Aramidan amin para iti anak ta. Naimbag nga oras siya, Sir Francis. Sige magayam. Umay ka, umunag ka. Nagtugaw ka. Agyaman akse. Pasensya kayo no na-disturbo kayo. Awanan niya man na, Silvia. Di ako nagpalpalikaw pa, sir. Imayak ta kayat ko tagkit daw ititulong ka na kayo. At ang amin iti ospital ti anak ko. Kasta ka di. Sige, tulungan ka. Manuti ka sa pulang. Oray sa nga 10,000 ko, sir. Pasensya kayon. Da kayo lang ang amin ti amok apagpatulong. Maawatan ka. Kahit awanan niya man na kanyak. Sir Francis. Mabit lang, Natoy, 20,000 dayta. Agyaman ako na, sir. Di kaya't danag. Makabayad ang tumat lang ang kada kayo. Mabalin nyo mat nga ikisay iti sweldo, sir. Saan? Di mo bayadan dayta. Tulong kun ka kan iti anak mo. Sir Francis. Alah, ingkan iti ospital. Sigurado nga ururayan na kan ti anak mo. Agapsan ka pala iti trabaho, ta siya kung ti makaamo ka ni Manang Mila. Nasayat mo ta si Mang Putkan. Kumusta ni Kyler? Nakasaritak ti doktor ni Kyler. At ano findings dahil ti sakit na. Anya nga iti ko na ti doktor. At ano kanser ti anak ta. Anya. Kasanuan. Anya ti ramidan ta. Anya nga rod awan mo't madiskitar ko. Anya. Kanayon ka di akas talatan, Oscar. Naimbagam nga awan latan. Manon atawan nga ganano sakkan ka. Kastoy ka dilatan ti biyag tayo. Maumuma akon iti kastoy abiyag, Oscar. Nabambannog akon. Imbag pa'y ni Sir Francis. Maititad na amin akayat ko. Ngamsi ka nga asawak. Awan pa'y maitad mo. Nukas na rod, patula munda di alakay. Makikabit ka kanwana. Aramidam apagpagasan. Amo, pagbababawyak unay ti panakidanakan ka. Huston, di kan kayat akadan na, Oscar. Nawayakan, ket nawaya akmatan. Huston, Silvia. Di ka nagsangit. Mauhatag ti marikrik na. Amo ka di nakapaypayan ti Diyos, ken ti anak mo. Agyaman na, Sir Francis. Da kayo timang patpatib ka kanya. Basta laglagi pa nga daklang nito'y. At haklang nito'y. Kat nakasagana ka tumulong kan ka. Sir Francis. Kas nakon-hakon. Napatagkan kanya. Kaya't yung asawan, sir. Ay atandak may lang. Wen. Sana nagbaliw ti panagayat ko kan ka.
Sika, posible ka di nga ayatan nakmet nga oray lakaya kon. Sir, Amo ka narigat, tinagdala na iti kalipin mo nga responsable. Amo ka nagsina kayon. Among ka di anad ang anak itinamnama. Iso nga ipagbagak na kitoy. Ayatan naklaeng. Ipay ko amin nakasapulan yung agita. Arami nagti amin. Tapno maparagsak kayo iti anak mo. Os, puno ka ni Dayta Insan? Da kayon ka ni Sir Francis? wen bakla, sinong bata kun ti ayat nga edat-daton na. Boyfriend ko ni Francis. Ay, bongga! Angam, di question Insan, ay ayatam kadimot ni Sir Francis? Idi damo, aklunak nga awan mariknak nga ayat kan kwa na. Sinong batak lang daytoy? Iti kasta, matulungan nak iti panagpaagas ko kini Kyler. Ay, wrong! Ngam amom, iso nga mintay tipo ti lalaki asan anarigat nga ayatan. Nakasingsingpat kanya. Ken kanayon nga aday ti sibay ko. Aging gaadyak na pupuutan. Ket agayatak matan ken ni Francis. Nalipatak adagos ni Oscar gapo ken ko na. So, it means true feeling na yan, girl. As in? Talagang ay ayatam mo ni Sir Francis, kasta? Wan insan. Saan man anadalos ti intention ko ken kwa na itidamo. Ngam itan, si sasagana ak nga agpaay ken kwa na. Saan laang agapo iti kinasayaat na. No di kat gapo, taipat patag kan ay ayatag matan ni Francis. Sylvia, honey, umay ka. Umasidig ka dito, itatay pagakan ka. Anya ka di daytahan eh. Kasla napatag-unay ti bagam Will you wear this ring? Oh, Anya ti kayat asawan dayto eh. will you marry me? Awan pa'y makatawan ta, Francis. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Basta ti amok, ay ayatan ka unay-unay. Ikarig ngagbalinag anasayaat, ken responsable nga asawa, ken ama ni Kyler. Nulakit di tamakikalay-sa ka kanyak. Francis. Ay ayatan na, saan ka di? Wan, ay ayatan ka unay-unay, Francis. Wan, magikalay sa akin ka. Si tatalugod ang amang isuot iti dayta sing-sing para kan ka. Nakasagana ak nga agserbikan ka. Aging gatong palbi ako. Agyaman ako na, Sylvia. Agyaman na, tainayat nakmet, ipilikudan, ti kinalakay ko. Agyaman na nga talaga, Sylvia, honey. I love you, Francis, honey. I love you too, Sylvia, honey. Uray saan anadalos ti intensyon ni Sylvia kanyak ididamo, tinapatag nagbaliw daytoy, kat sinulnitan na tinagkurangan na. Nariknak tinalaos a panagayat na kanyak uray lakayakon. Inpatagnak iti kastaunay kas asawa na. Dua atawanan tinapalabas manipon nagkalaysa kami. Kaasi ti Apo, nakalasat mo't iti kanser ni Kyler, kat agad-adal ita dito'y Pangasinan. Umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadagiti agkakapintas a drama dito'y YouTube. Shock ni Monica. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyek apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, ang taong gipit sa patalim kumakapit.
Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag a nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kaya't mo gayam ti sina. O di sige, agsinatan. Awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha! Alaam amin, dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't na ipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka gastos, iti awan mo't kasiskan na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kat mo di mo pa'y mabayadan ti abang niti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. O, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sikaminan, sikan! Talaga mo. Asino day ta? Asino day ta kunak ka? Inkalukatan tiridang. Apa siyak nga. Sige na. Asidag ka nita, di si kanti maglukat. Ay. Apay aya. Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinugkaw. Ay, sus Mariosep. Kasla siyak pa yung tinakabasol. Ay! Saan samat na nauli magtiagyan niti kabarbaro nga apartment, siya anak ka. Ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya nakaparada di tabadog na. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di ti kotse. As labak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga. Kasjay Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tatang. Ay, Kanya nga tano iba gamit asawam tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapul ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo ang nalawlawa. Di tayo latan pakibiyang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod no anya di kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kenkwana. Toy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, well. Sa dino ngamin aya ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayam ti asawam. Una, kasami ti naudi nga anak mi ita. Iso anasken nga agawid Open niya nga rod amay sa abulan. Gagawin na tagbakasyon payment. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak mat. Bak nang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti dubli panaganlan. Ginapudno na agsususpityan ti asawa. Narikatan. Ay, sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabankit di, babe. Ay na, saan adita? Makilitiak, babe. Ay, makapamahuyong ka talaga, Monica. Hindi kang tanag. I-transfer ko at tagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay no. Okay, babe. Day takot ti kayat ko kanta. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin.
iti panagayan. Ay, amok nginig ka na kay ti kwarta da jala kay. Isungitid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksak anak, Brando. Di ko na mamati ak. Di nakpulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pagkalada. Anay ko. Itad mo kami ng ti kwarta. Basta, saan ka masaktan? No pang bisyong tumat lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kino nakabaybay amon ti aman. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itad mo kanyak ti warta. Unupot di akong ti angsam. Saan, Brando? Maasik ako mamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kaasi ti Diyos. Nasaya at magtigasasaad na kaanakan. Barang makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang yu iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usarin na nga ag-therapy. Sikat ti makaammo kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldoan. Da kayo pa'y lang kumati makaamukin ni tatangwan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako, nay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko mataging bagmatan ni tatang. May, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minad, Mace. Ang mga numabalit nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasag. Amon, kailiw ka unay, babe. Uray siya kung bata, Monica. Kailiw ka unay. Kuna, may sala ang abulan. Ang, nabayag mat adi ka imay dito apartment ko. Ako ang amin, babe. Ado ti pakakumikumak. Isumay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Isuadyak makalay ti tiyempo. Kauawid na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga itinararamid mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inuruuray ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya? awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisan dakmanen ang mapanagawting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. Ay, sana. Atoy, sumurot ka kada, babe. E di kasta, makaliwaksay ka. Atoy. Galante talaga dito anak kain. Kwarta manan, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong nagbakasyon. Sumurot ka kada kiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tano sumurot ka mat. Kaya't ko asawan. Duwata asumurot. Ha? Uwin kumagam, amumatan nga ado ti pakakumikuman. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo.
O sige, inton maminsan, duwatan to laang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y laang ti agawid. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Iti kastan, masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko na yan ti ama. Sigurado nga ururayan na ti panagawid ko. Ngayon ti Belen mat ti umawawag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti ama, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan, natayan ti amam. Inbati natayon ni Manong Lucio. Saan? Saan na pud no day Auntie? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko! Nay, anya ter aramin de meden. Apa ya lakadepet tila payag mo iti dindaing. Andan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. ket no dengdenggek itay di tarwar. Adamet kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kanuday jay tatang. Saan aya ako na masaan tayon apakibiyangan na ita babae. Ay kuwa tatang. Kasla mas asyanak ngamin kan kuwa na. No makitkitak alumablabas di tarwar. Kasla nakalidliday. Natay ka no ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Ngala, inkakit niya si kasuan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Nakarang-rang kamad mo, Nika. Hindi ka ba asangit dita? Disturb mo kayo, Nika. Pagtalna ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin kalayon nakmat lang ang asaksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulong. Agasam ta ramidin na ka-kriminal? Talaga kriminal ka! Hindi ta naman langay. Mga nung maibos ti pasensya. Mapatay ka nga pa isa. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapihan. Itatawanan. Awan matan sir-serpe ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiag akmay. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan. Tiulas ko. Ala akat itahik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangal ti ruangan, iti panagtuktok na. Tulong! Tulungan na! Tulungan na kami! Ha? Apay nga ta. Apay ay. Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko, akong kumpulsyon. Ha? Ay, Mga asim, umawag kay ti tricycle. Uno niya klasin tilugan. Ipantay ti ospital ti anak ko. ay, wan. Sige, mabit lang.
Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni Mrs. Basta tungpalan niyo amin na bilin ko. Iti kasta, saan na mapasamang iti anak yun, tinapasama kita. Wandok, katagyaman akmanan. Oo, kumusta ti anak mo? Naispalan iti pagad. Inauna nga anak mo ka di daytan? Wen, itakla kami na makakita iti ubingag kumbulsyon iso na tarantaak. Ay, madanag anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos iti nagtuktukak. Aguray ka, anya ti awit-awit mo. Ulas day ta? Kwan, uwan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Amangan maawa na akong kadagito'y akong daway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Gan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha? Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong ba nga agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Ay, anya nga gayam ti trabaho. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka ti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel, kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko a manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababalaang ti sweldo. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatay, napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namna maparakan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lagit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisamak. Kanayon kumat nga ibinglay day to'y apadas ko, iti simbaan, kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan, ngay tinaminsan kat insalakan nak, timaysa a panagtuktok, manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak, kat ita, makunak anaornos kon ti biyag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biyag. Kat panagkunak, nakasagana akon nga agpamilya, no lakit di adalalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumtang kat dumtang tulat ta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang iyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adama ko na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kadatayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kadatayo ti desisyon no agtalinaed tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kadatayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a pannubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos. Ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.